Pogledajte. Opet njena glupa jakna. Ne vjerujem da tako dođe u školu. Zamisli imati hrabrosti tako se obući. I još se ne srami. Imam ideju kako da se osvetimo nastavnici matematike. Znači idemo u kabinet, sve ocjene u e-dnevniku ćemo zamijeniti za petice. Super, brate, ona će zaboraviti ocjene koju pisao. Osjećam se kao pravi tajni agent. Mission impossible. Super ideja, ali kako da to uopće izvedemo? Samo pratite moje upute i nećete pogriješiti. A Mina? Šta ćemo s njom? A šta će nam ona? Vidiš da ona samo bulji onu književniku. Ali to nešto organizujete? A ovo je za nas ekipu, ne za tebe. Sad kad kliknem enter, više nema povratka. Jeste li spremni? Spremni! Sutra će biti baš zanimljiv dan. Samo da nas ne uhvati, to je to. Što se glupiraš? Pa kako bi mogla znati da smo mi? Naravno da će sve biti okej. Dobar dan, djeco. Šta je ovo? Ko je ovo uradio? Ne, nismo mi. Možda kompjuter sam, nismo mi. Molim? Veliš kompjuter sam, ha? Pa šta ja znam, valjda je sam kompjuter, nismo mi. Okej, ako niko neće da prizna, onda ću vas sve kazniti. Emin, on je rekao da je to super ideja. Ali nisam ja to uradio. Nastavnice, ja sam to uradila. Čovječe, pa ona je baš hrabra. Možda ipak malo luda. Sram te bilo. Cura se žrtvuje za nas, a ti tako. Prevarili smo se, cura baš ima petlju. Znači, Mina, ipak si ti to uradila. Ništa ja vama više ne vjerujem. Neće vam ovo lako proći. Sada ćemo napraviti istražne radnje i utvrditi krivicu. Prvo pitanje, ko je uopšte mogao pristupiti računaru? Pa svi imamo pristup zbog informatike. Pa vidiš, krug se sužava. Jučer je rađena nadogradnja sistema, pa je samo grupa A imala pristup. Hajmo sad, ruke gore koja je grupa A. Ali mi ne u grupi B. I šta nam to govori? To nam govori da Mina nije mogla ući u sistem. Tačno, Mina nije imala pristup to računaru. Dakle, nije mogla to uraditi. Nastavnice, ja sam to uradio. Mina nema nikakve veze s tim. Mino, izvini. A izazvali smo te bez razloga. Sad kad smo dobili priznanje, donijeli ćemo presudu. Kazna će biti kolektivna. Svi ćete zajedno čistiti dvorište. Aj Mina, tvoj pokušaj žrtvovanja je bio hvale vrijedan, a i nadam se da će tvoje kolege to znati cijeniti. Mino, ti si baš cool. Malo sam razmišljala, to što se drugačije oblačiš od nas je hrabrost. Nosi ono što želiš i voliš je pravo koje svako od nas ima. Oduvijek si bila cool, samo mi to nismo prijačivali. Sad kad smo se malo umorili, idemo u razred da se počastimo.
Nadam se da je tvoj ukus za grickalcama sličan našim. To su mi omiljeni. Nema tog ukusa koji čips voli. Mino, dobrodošla u tim.